For the first time in many years, Yerwa Despite Akasa. In Chatoso, and then some man for the tonnes on Wababi Yano, almost what Trefum, almost what on wing, almost what the way qua brutally. Was it there be on Tessa? Was it Sabi and China Meton and Chinaka Meton quite me? Menchini Pamoja and Fanya Bibia, Mumienti Asama Despite. Ekaye in an interview with Fifi. Yeah, Fifi, I'm bet you, or you know. So, I wouldn't say Charles, dear. Many you match it. Many you match it. Now, I'm not saying, you know, you're quite shy. Now, the mom 100,000. So, we found 2 feet. Because now I to be 100,000, so we found 2 feet now. And a marketing that because I hope about the breed. Mrs. Callum, the man, with the man who nipum, my father and Koshu will be in some more in future. If you know, man, Ubianca, Mesuma, man, free Ubia. Copim says, I was also free Germany. So, Oba. Now, on some channel, now, said in Pabotel, will be dry. To be dry, Umuba, my habit, charm. Sata kwa unko chasi fio no nem krani na ba me ho ha na onso mitu no fo na me ne kasa en krani na bi wa me hu na che ka bi se mi ko no eketekete a oni mi dim pipa gro kra fio yina ndi wa ye obi a na me hu na cha me kwa mpese me hu no ti me no mu yina abon komo o mo ko kra de esam de che obi a me mo obi a kra na se wasu mi jana kwan Tina ochida na ebe so no na me ko ayi Holland na ye ko ayi bi ho nti ne Charles de ni shiai nti me de sika ene ka eja papa shi se oba on fama Serwaa na onka jense ene me yi bi shia Holland nti ya obetemenka because Serwaa after me ne kasai to be do ye Serwaa na ochida ni amze Memeka kwa Serwaa memeka na Serwaa eyusu papa shi kwa be fa kan free e museum ha me disika jae e ka ho timi no mu nyina obi na obi ani asem na afede asebisi ye e ko na wie de ye de me bata ho se ezemi na makotai ba ko chi na sabio mperio sa nyanza be pa na wo ma Osei Kwame se wadamfo awu agya ne ma ene yiremu na me kwata ba ko chize ba ko nsire na ba ko nsu ede be mutu sam sa na me ba ko yesa de no me ti me nyasa se wadamfo wu wono kan hwe se mi wu a hwe machi ma me nka wono me nka se mi wu a be cha me ne mama me ma na wa wu a wo mo bi a me ba boa ayie no na me de aka me de aboa ono amu se ni be banyam eno achi na akasakasa ba ho na matwem ho sebio Serwaa lawyer minine nkasa da Broni lawyer minine nkasa da minimum ba bi mko court na minimum hwe me la ka be sha nsenka ebi anka be se ko basa bio ko basika sem bi anka me ho ba to am no ma ye bibia fefefe ban to kwa ba ile na matwem ho me kasa ntia obi de be nyansa pa ne de be musuo na makofa ma mo se enipa mienu a sabio be ma ewu agya wo mo no mu di yawo na me makota ba ko chi se ba ko de onsu na ba ko de onsre na me kwa misu nipa kwa enipa be minimum hwe na me nyasa da bisika me de ko mu an se Charles ma ba cha me che musika ayi ne ba no ba first one na second one so na me tu kwa be de ka ani sika ja se Serwaa ba omfa no na me ko ye na ye ko ayi ezu no minu am na ye adwuma be almost about 15 to 20 years pen now we would da ho na me wo krum ha ana kwa mi ko ayi be mi nsa okumase ana ye de fa ni kwa no pa no ko hwe nanim ya da na mi ntimi ka se sabio entokwa ba chi ntima mi nko ho na me go show last respect man no na me bonsa eno ano no me ho e wase mu ani me ko tuasika na me ko tuasika dan san ka ni nka me kura ka ba bo me musuo se ka Lumba kwa nko ba bi kumi because won ka hwe nseme oni mi ni oba bia ho nkomo ade na me asamaba
naka ayinka me wo chance anka be kana ga mitimi kamine ye ya minka kan bom na me ma ho de kwata ba ko achi e dey fa so de menya enye say omu bi ye minua anaso omu bi ye efi sabi ofi mi krom kura say e be ngo we de ofi amasa say ofi ha na me support kwata ba ko achi say yen kan tia ba ko na ke yakopon kron ko mpa ne hyem enti me sramu we ayami amasem ne edi matama ka menka ho hwe na nso mma ne nti se ba ya obi nti nsumu ne yam no nti na mma me Osei Kwame na bie ma no amekasa no me Ghana me tie ani me wiase ame wo no ade e boni bia me se boni bia no ameye edi me ho asem aba nyina no me ansa na obi susu nti me nyina ankasa me ne Osei Kwame ko di boni we na kroma so nipa ba ko ni boni obedi boni a woni nkofo na edi eto obi ase Osei Kwame tonkoke eto obi ase tonton cassette no obi am tonton cassette by time Lumba ofra brochire ba ye giska mo akoto car brand new car latest car Benz brand new akoshia na be giska mo no sata na hia me sata na hia me tetina na eton nwum na bandi robo mo no enwuma me meton eyi ano di obedi ye ma was no di obedi sike no ye che de maton mu 5 kura wontimi ton ba ko the whole Ghana obi am no obi afa nwum ekoton Lumba nwum those time ebu abe container ne ba mitimi ton one day the charge sika be man pepepe me na duru ba bia me call radio mu no na mitimi ko station go from kwa yard bet ma enwum na me di free nwum adwuma nim me ni boni bia okroma da ade e boni bia no ameye papa na abesa o ya ne ajo no si boni na matwem ho we ya ni o maka wasam men kasa na matwem ho enti mesra mo Charles ewu emiya ba mi ntimi ko tai obi achi mfa ntie obi da because nya me ma me ba onya me hwe minimo mo ka ba mo ase ya mo ya fasika mo ya fa bibi mo a la Charles na mu kwa so ya de ya boa ya ya boa ya Broni me ne nyina won kasa wa minute kwa da minimo mo so minim so omo enam ba onya asabio onya me nkomodifo se we madam fu bia asema sinti asem kota dachi say wa meten nka kwa say wa meten nka ko ba 15 years menten say wa nka da ye ba na meten nka ti besramu mitimu fan mo mo ko fa bibia me foforo mo da Roma na me ni interest bia na me yedi bidi me ba me de me Osei Kwame no me wo ho no me ma emfiri oba ba ko say me ba wu da form se size obi di bi ye me ba me de enti mesramu minti bi nyasa mo da Roma binya me pon chopa be ka prekura nko di ba bia minimo mo lawyers minimo bia da be no obi nkasa da abusua pani ni ya da ko ye na me hu no na me de me chia no ye chacha na me chia bi me na abusua pani no enkasa da minimo mo committee minimo mo nkishia da minimo mo nkasa da to obi ma ye di ti mba bia mo ko fa se we ba foforo me o ba foforo me dey di ba nyesika kwa esa bi o mi hu di ase mi nya boafo bi mfa mboana na enipa mienu o manya asem be ma ewu agya omo na me sika akota ba ko achi egesi ba ko onye mi nua ba ndi mesramu minti minyasa sanga miana ga mudi matabanga ha me but oba mani obi beta wasu ewo ebia boni otusu se midi fa na chide me yanti na me kasa di nya me pa macho minimo hwe na minti minyasa asusu da because Charles woni wa nseme de menye ma no kade me ye bia ka be fi makum na ye amba onu ankasa ni wuo no ti moda Roma ai Judas me kai me onzu mitie ni program say we dey atwam no say oba bontra be kase wankasa yinti me be say wonde me kan anwa asem omu no say ya kan so obi abo obi a ngonu mum ne ka eso okai hu say ibe peja umudin no na me mum na kama boa no nyon mum na aboa me omu bi be dwuma bia no amne mu ya omu nyi omu sikansa no maye adwuma bia no mu ye bia metuo muka so omu ye bibia no mbeton a omu ni media no na metuo muka bibia me ye bia metuo muka na time bia na omu hu me na mba ho bia so me bibia me chewo mu
santo obegu na be 5 years kwa na me hu ida na me no matiti mu ansa ko no be ye o be satiso mu ye fam na mpadu na de mu cassette bi be me na me ye ho adwuma na me am mo record bi ma me de mo record ma me ko echi o mu sa di ko ma obi the same story no ma record ma me nti me ni na gu ho se na wo nya bruchira akotra na ko pan ye wadum na wo nya bruchira akotra na se obi ye interview na wo ke kase fa me ho abra wa nza so aka so nya no kure nti nipa be no ma ye adwuma yi anwuma nkofo ye ma me adverta nkofo ye wo charge no ya ma no ina nti se obi no if is ata ma wa advert wa ye bibia charge wa ye bibia ma adwuma ma no ya wo tua ne ka no kise de bia fi bia wo ko hye ne ma ekoko challenge no hu se woni aso anase woni aso nti di obi abeka bia wonka nti bidi bibia ma Nyankopon obi tim be di watam wonnim ade a waka wonnim ho hwe bitimi tie me ho asem bi ti bi me ho asem ne yekan na asem ho asem ne yekan na mo nwa me yi adwuma enchine ko ye ko a obi a wogana wontu kan ko salt factory wonko we about 700 acres 700 acres would jira wa hu akire echekuro nti me ti kuro ma pompe empunsuo e de yenchine okwa etu obi a bakwa npa wo ho baburu be 600 omutu nchire nko a nti me nya sky wa ko ni jefo ka si wo lodu nchire ko nti me nya sky ko sa adwuma na isi wona ene ne factory isi wona ese me nya sky di bi toka atremu a anka ya de bone se ayi wo Charles krana ni nyum tubu no se ana ukumu yipa na okeka nsem bebribi na emse unim anaza odwen se saadi wi embi beba ama asem yasi na meti oman mu Osei Kwame amenyu obia me free ayi kumase matra kwada so maye madwuma Nyankopɔn ma bepie nkran maye nwuma bebribi ma bebie radio no nkofo tie na meti oman mu na se ayifo ayi oman na base ombese omu nyamoja esi hospitals no ya no mashotu moja ndi wo radio wo TV fa boy na yenya bi mese mate ehu ka nyina mefa esa me media ane ayi mi space ayi chese obi wo kwa na omu ba ebi wo chese ka bebo ho kra no enya ka ketwa nti me de beboa na nse ya me kai se ayi sister bia na me koye recording no London na me tere nche ne ba abesra no Ghana na opia akoto adio na ka abo no ni na mabubu odako ayi 37 miana mko ko tane nche ya obuko operate no muso mu hia moja 2 ese moja 2 ya standby na omu suso mu nkrofo yina wa abrochire na me yeko epe bia yenya bia me stress obu de won famai na sa after we no ye betwi bia momu anse epe bia na twi bia momu na me rekora ho nse me ti o me se Nyankopɔn adum media me kasa nipa beti na me mfa me media mmoa na yina moja anything can happen so we be yare na ebusa saade ne pa na oni ni moja anya pe na ehwe bi ne nya na be hu pin ne wo ade amini mu ani o me nko boa saade wi keke Osei Kwame be life be dwuma me cheze me hu amahwe de nyina na ade we nipa ba ko pe abi na no e de asem adwuma nyina de asem mani mo njam ni bibia se me ye okotu se ade bo se ade be o mi ni ma de kro o mo ke kana mi tie bie mi nim ba bi kro fi membe si so deporto me ba Ghana na me ka ho bi me start Pentecost na me ko preach ye na de me gidi ko mu ye ntutu so dudu na me de bi gidi se wo de ma
ubenya hu nhyira fa beso me hwese me awurade me hwie esoro nhyira ngu so me gidi nyina no ti me sense am start the potita me start sabe kwa so ya me tua me tight me gidi am won nyina no afede ya tanya di ze yesi me bi na moja di me ko ya boso akora towa na eza ka me fro man ne se mo matwi moja na di boso me buagu galon man se me buagu egrawom na obi interesting ti wakana basa ba matwa so ti me se ganafo me gani pa bonini na ka misu nipa no obi ebi pi obi afia nko mehu misu mesram ade e boni bia no ameti maye minim se e boni pa na me ye tia me ho me nya me poma chew pa me nya nipa bonini na minti me yesa ada ti mesram na ai me beton cassette na mo stores be for ne wukumansi o we be pz we be mienu orin wiso na mo stores be for kwa ne wukumansi na masim fie wie na me yusu me ka satan kwa na me yusu ayevense ka ye ba ne mo fense vin butu ansa kwa na me be wura cassette mu nya cassette am de bo me bra ma ye adwuma che me sabio school no mentima anko akiri nti firi o nyina no me de ye adwuma ma ye adwuma sa asembia anto me hwem hu yi fa kontem bia e krono ma me adwuma nim se nya me nkoye ti ma ye adwuma sam fifire pa na maduru se mo 63 me ko 64 next month for say na me ko akabe 2 months na me ko 64 years ti ba ye adwuma che ti se obi station kura me bi se obi kaka bibi ho a SM na me tewo na me kire mu se obi nkasa ka A ka B ka C station wo wudin se be 10 years ni me nansi woda e be 10 good years ni e bokura no obi a ya adwuma ho efi ho okwa ka se obi nkasa be 10 years ni wo hu se me de 9 be tutu me na si woda bitwa mu anim wo mi nwura me 9 sei mi di wura Peace FM ni Hello FM ni ayi UTV ono 10 years ni kura me na nwura hoda enso bibia na yedi matem stations dosu obi aka bia yanka hwe me kwa me obi ka bibi fa mo pesa de me na no pa bia me dom chen se ka A ka B ka C enti obi bia adwuma se obi nya binya na no so nti enfonso ya beba hu bia no na yesa me na yede hya me kwa me nkroma mi hu no kwa baburu be SCS ni ase ayi be SCS ni kwa mani se hu no da Kofi Kumberson me din share baburu 5 years gise dia program bia se ne wo man ya ko share ba ko kwa me se fa bu be 2 years kwa me nkasa da enya se ya aka se ye program me beba ya ba ko share se a me nko me fi o 10 years me nko da me waka si minim obi afie obi awa minim de fie fada me ne ya adwuma kwa me 9 si de fie da fada baby a fada ti me 9 si hoda me shame camp kitwa bi akokora mutum bese me ne beje bibia angaw mesramu wa obese wo fie wo ma wo nua bi yeye no se obi esama nim fife se wo du pepenso bia mesramu ma mon se di no anti Ghana policefonia empanifonia ban ba ntu yeni pa boni nia e de nkwa betimi wo betimi atra o man no ayi aposifo se wo de wo ye boni bia mi anchew mesramu o ma mi dina kakra Video simple. Despite Kwame Despite wabra boom. Otine baby din enso ni passe ye mama wakasa by force. Wakasa waso onye obi abone, onye obi ahwe, on the odwen no ho. Oye ne business. Eni so ya brand ya na say ababa wa fa mu efotusem. What the boba bra. Meet Charles Show. Do bet my any so be there. Or be subscribe for more videos.